thlir tu le ngai thlatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sakna sang ber kalan bok cheu ani ole tun chuma ve thung chuan khovela zaithiam lar tak dula mel thale pinal hmingthang voin ni le thangthar lolom zel tura po choi thei to lo tura ngai hil khopa milar a zaithiam e mawanga khovelina ngai zon ron Canadian dula mel tha Shania Twain hringnun zin kong lam hoin ken chuan ve thung dona Shania Twain hian a hringnun zin kong hi rualrem takin alo zo big reng lova har sana kong bumboh tak zo in adam chung ni alo chiar ve thina ni Shania Twain hian kumsang kha zakwa somkwa pathuma music producer le songwriter ni bok Robert John Madlang chu pasala ania tichuan a pasal mat chuan ama thian nu nge laka awire santa hlau mai hun local zela a thian nu pasala chu Shania Twain hian pasala anei vele ta ani anin thleng kwal ani ber mai chu hetiang te noi hian hringnun lo mang ve ania a thu chuan soi mai ol samma se a tak nge ya anun kong zo ero ol sam hau lovang le ole tuna chuan Shania Twain tinu pachan chin ken longai thladon to nga ajek tu hi ka soilo mayanga karing solang ti kalawa wangin chu wangin in mi hriat thiam na karun ngen masa ani e tunai lo ngai thla ang Canadian Zaithiam lar le mel tha Shania Twain alhalar still the one le from this moment baka ahla tam tak mizoten kan ngai nat tenu pachan chin hi tlem han ta lang ve hrim hrimila amak dang dai ve e mai Shania Twain hi ampasal masajok Robert John Madlang khan kumsang ka zakwa somkwa Shania album masaber angai thlak atanga hriatania mathi music producer le songwriter lar takkani mathian Shania hi album thar produce sak adu thule alha turte ji asagadu thu ral tang shilin na bethina anin besi ke view thiran email kumsang ka zakwa somkwa pathum zun thla khan Nashville fanfare anin muta ani anin mo tanga thlanga nu ni somni period December sanga zakwa somkwa pathum khan anin nei zui tangal bok fan nei loklova kumsari nu dai ni som pani ogan sang ni pakhat khan fapa excellence an nei veta chau ani Shania pasal Robert John Madlang hi Zambian South Africa Salian in record producer le songwriter lar takania mathian Zaithiam le group lar takte album produce to baka atho pui hloma hang ACDC Def Leppard the Michael Stanley Band the Boomtown Rats Foreigner Michael Bolton The Cars Bryan Adams Hugh Lewis and the News Billy Ocean Celine Dion Britney Spears The Course Maroon 5 Lady Gaga Now United Nickelback le Muse te hi alo tho pui to te anni tichuan machuan kumsang zakwa somkwa pasari khan Shania album Come On Over la te chu adwang nge ya zia sakin a produce sakta a hlotling lomon le choi moina tam tak ala zui nge ya hang best selling country music album best selling studio album by a female act best selling album of the 1990s le 9 best selling album in the United States te hial anita bok hetia Shania in lotlin na achan nu hian mipui bolu tuklan bosan nan Switzerland lama anin suan ta Lake Geneva dilmoi tak clear theina kor 6 kwa chengzuin alfapa Asia lo piang bok nen an chung ko limber lai ane hial ome heti line bor hian Shania te chuan anin lian pui mai chatiu de suli the castle of suli anti mai room somli peruklai en kol turle Shania personal assistant turin Mary Ann Thubet chu an ruaya Mary Ann hi ampasal Frederick Nicholas Thubet Nestle company thoknen Shania te ina changa melchan veven leka khosave in anin po hleya chung ko thiana anin siam thoi bok Shania le apie Mary Ann bikhi anin kom nge hleya Shania best friend ti hialani Shania in ami malhar sare chungchanga aron berpo Mary Ann hi ani Oprah Winfrey po in Shania akomna Fred le matti hi in kom nge takan nia Mary Ann le keipo thian thatakan ni ti in Shania hian asoi nge ani ma se hetia an chung ko buruak zangkhai takanga alan lai hian kumsang ni period ni puilai khan Shania chu apasal ma chuan
in thena du thu hril tamaya a chan le wangi ro hril kim lem lo ni in soyani hemi tumpo hian Shania hian a thian nu Mary Ann chu panin a pasalin in thena du thu le a pasal che dan makati jete chu hrila heta hian Mary Ann hian a pasal che dana engma makle danglama omlo thu le an buina chu a fel mai rin thu Shania hi alo hril nge ani ma se red zui zel tlat Mary Ann le Shania pasalmat te chu affair ni angin en tlang thang zui ta ma se Shania pasalmat chu hi a phana sale thunga omshan adu satli amai ni in soibok mizo upaten saihlum le thudik anget ngai lo antiangin Shania chuan thudik richuak ta chu thudik riana chu tu dang ni lovin a best friend Mary Ann pasal Frederick ne na changin ani Frederick hian anupui suitcase anupui le Shania pasal matte hotela an thlen receipt te phone bill te alo muchuak ni in anupui suitcase receipt le bill ming chuang chu tu dang ni lovin Shania pasal mat ngei alo ni bok hotela te an lo vrek dun thina hotel bill tela chu Shania pasal mata minga siam alo nia chung bill te chu en chuan pai bolovin alo da thave mai boxi ani hemi chungchang hi Oprah Winfrey Frederick akomna Fred hian anupui Mary Ann le Shania pasal matte na fair ni ti riat chuadan hi soilang vele bokani tin Fred hian anupui Mary Ann nena Shania pasal mat ne na fair ni dan chu Shania riat tir ngei tura hril thu soibok ma se Mary Ann hian hril dulovin karaliam nuwa Fred hian Shania hi a hril ta zo kani Shania hian hetiang thu hriat nu hian a thian nu Mary Ann hi phone a bia in thu dikani le ni lawa zota ma se Mary Ann hian dot ani thu alo hrila hemi nu hian Mary Ann hian a phone number thlakin Shania hian a bepop theilo zui ta bok hemi chungchang hi chiang takin the Ellen DeGeneres show Shania hian a soi chuak nge ani kha ti chuan ni som panga me sang ni pariat khan Shania le pasal mat te chu anom hrang zui ta bok Shania hian a pasal le a thian nu che dan hi atuar le a khati lain khan thi mai adu hial thu a nu a soi nge a thian nu amirin em le an nu pain karing kim a hril vek ngam na in alaka a che dan chu makatia abula a in soi fi a phutlat bokani ma se Shania chuan Mary Ann chu phone po in a bepop thei to silova Shania hian email lungkoi taka thon tangot maya ka torna le ka chana hi mutheini la chuan min leinat ve nge yang chung ko pani te hetiang manasa a tinalo tur hian mundanga midang laka mangai le chu zong ve mai te che ati thlo tani hemi nu hian Shania hi taksalama nasa takin aong rop chowa dysphonia na aneita a chu aw bom kha ti rolin anho toma aw te ari chuak lei theilova stress nei bok nen Zaithiam po achol san leilok angai phata a atorna anasatak zetani hun akal ve zela tor inang ve Shania le Frederick te chu in hem tonin hun harsa an paltlang chowa hriat lo karin an kara mangaina alo piang nge ni don Canada New York le Florida a holiday an mangdun lai mu anita enge thleng zel don ti chu meeting a event ani zuita bok chutia miten Shania le Fred an mudun tak zawa chuan kumsang ni pakwa khan official takin anin date thu an pungta ani hemi nu ni kuwa zun sang ni som khan Shania chu apasal mat nen chuan anin then chiang ta a anu lok ni som ni December sang ni som chuan Mary Ann pasal hlui Frederick nen chuan in hualna an nei zuita bok Fred nen anin hualna atanga thlakat nu lek nikhat January sang ni som pakat kum tharni taka Shania Twain le Frederick Nicholas Theubet te chuan Rincon Puerto Rico mi tlem te ma in nei na chu an puikin dun ta ani Shania le Frederick te chu Switzerland a khosaturin an kir le ta a Fred nen anin mu masak ber na khuwa Corsac Switzerland roma hian an cheng zui ta ani Elnastarin an ta London chuan Shania tinu pa hian Corsac town atanga hlalote Lato de Pilsa tlang le dir moi tak clear theina apo chennei nuam tak nein sakordum ham santi chu anvul bok ni in an tarlang tin heibaka Shania hian Bahamas Las Vegas Ontario le adanga tepo chenna in ropui tak anei bok
heti lai hian Mary Ann le Shania pasal hlui matte po chu in kopui zelin lato de pils Switzerlanda mata ina an la khosadun reng nia soi an ni bok in mu chu anuam fak lovang lato de pils vel bora an khosadun ve sia Shania chuni la a private secretary le a pasal chu tu Mary Ann hi ka mu vele ka chiat khum vakang ole khati zong kha ania anga inom hle mai he thunga inom tak mai ron jiak tu hi ka hrichuak thei tatlat lo maya a chan chu he thu ka mu na group ami kha kalo delete le man to boxia chuwang chuan aminga idam na karon ngen molani thlir tu lenga thatu zong zong te koi takin Shania Twain te Shania Twain hringnun jin kawng rap thla zia ngai tu chunga comment section lama in hu dan lein ngai dan te minlo thailand sak le clear tur chewin in khawngaihtna karungen tak meu ani ye